Maske hoidade tina sanulu Racing Tolu, Graciano de Araújo Monteiro honaram conhecido Benzema, hatudunya disiplina tempo ho difahe entre escola ho dedica a treino lor-lorong, maklori futebolista sub sanulu Racing Rua, ai leu uangne, sai melhor jogador e turnamento internacional, Boreum Park Jesung, kaprihin Rua Ronolo Racing iha Korea do Sul. Benzema Morris iha loron sanulu fulang março tina rihun Rua sanulu Racing Tolu, iha ramerlau ai leu, suku Kotolau posto administrativo laulara município ai leu, agora nya hela iha dare no lor-lorong mai dili atu continua treinamento futebol, nila osdate jogador foi insai nebe treina iha campo, mai be Benzema rotina fai ne tempo ba escola no família. Atividade lor-lorong hahusi uma, prepara hatais aruma equipamento escola, hodi arranca ba escola no tuir processo aprendizagem, ia horas tuku sanulu Racing Rua ni minuto hat nolo Racing 5. Hafoin remata atividade escola, nia fila ba uma no preparaan halau treinamento iha dili, tambah ho distância ne bedo kusi uma mai fatin dare, ba fatin treinamento futebol iha dili, Benzema precisa organiza tempo no preparaan didiak, ho di tuir treinamento futebol nebe horário ona iha tuku Rua. Futuro futebolista Elio Uangne, treino bola husi segunda-feira to sexta-feira, tama iha horas tuku Rua to horas tuku hat minuto tulunolu, makremata, idene hatudu katak, futebol hola parte iha Benzema ne Morris, mas que atividade barak, nia fo atenção liu ba treinamento no desenvolvimento capacidade futebol niang. Melhor jogador sub sanulu Racing Rua na firma, nia sidauk hare nia ang hanesan jogador profissional, mai bem nia considera cada treinamento hanesan parte husi dalang atu realiza nia mehi. Benzema foi hahu nia carreira futebol e a nível internacional, ho prestação medalha no troféu, ne prova husi serviço ne bem halo ona durante ne. Mai bem jogador seleção sub sanulu Racing Rua conta, nia mehi senaruk litang, no nene husi ba juventude sira, atau continua treino aprende no iha disiplina. Treino ya lapang pramuka. Muda kira 2023 mak muda kira ya presiden. Posição iha defesa clara central. Defesa kanan. Defesa kanan. Oh sayap kanan. Oh ada basic bah Korea ne mak asa omki troca fali bah hawa striker. Ane force tomak bah joga iya Korea juga tambah hau beletan saya pemain terbaik hau ba denu ikida ba tadi mungkin virus be hau yang hela do saya sekolah tadi buat turet ama sempre pronto a telur saya jogador hanya cara lima saya jogador akara tu futuro na pating bawain sempre jogo amutugo mancira te sebo infati usubo kolega sira tribadinas nafati fosu nafati wasira halo dia kitang halo amberua halo timor boy engi badinas tri. Entretanto, o melhor jogador Benzema nia inang, Prudência Soares Monteiro conta, nia oang iha karakter respeito no responsabilidade, banhirah karak ba treinamento kahlau atividade rumah, jogador Benzema sempre husu licença na autorização husi inangamang. Penara Prudência Soares Monteiro, naram Prudência, husi ina husi Graciano niang o naram bolo Benzema, ihane joga fatin sira hotutu honoma mestriki gosta bolo nia Benzema. Hal hapea tamba iha treino fofo, ihani kolega o ihani coach bal mahasai nia Benzema, to ni naram los nia echo, ani bolo nia echo. Nia batreno emotutu gosta nia bolu ho naram Benzema. Nama bahau ina hai tang sini bolu Benzema tang hawa sana naram echo. Nia sirata kata nia jogo da be dia teles o dalam rumah hanisan tuira hasa dia tuir ton ho Benzema. Nia sirakar hasa ina Benzema. Hadu pronto lah problema bolu nia Benzema hau ina aman supporta na fati. Naram sai ida de am naram supporta na fati. Sim hani on manene Benzema hi umane ia fofo ia uma buat hotu atau halo saida de ni sempre husu mai hal
ia ni apa ni sempre ia ma hawa kara kanisa ni mabe how nessa ina how sempre halu tu ni kara ni uma ni hakara te ni ama ni ber husu sa sam buat cerne bema hane sam bona basiri treinamento sa sangia ni sempre husu how ni apa pouco atu suporta na família atu halu tu ide cha ida me hakara ke uma Hampa angnaru ina aman senti kompetente angnaru ya uma la espera kata ni atu bahkan tatanya ba ila Korea mus los badala ida mabe ihani badala dua ona huitina ndane mabe ia potu hanesa ni ba joga dunik mos hanesa la sai hanesa dadap agora ni hatu ba aminaruan ba sinti sai melhor jogador ne bahau sinti bahau ina sinti contente teve estava lor honi idade ida hanesa ne sinti aminarwa contente fui banyak heta melhor jogador ne sim hau karpus ina aman toma ia rai dobe idane ita ina aman te que suporta da fati ita no anse ne talento ne be mak agora da sir hatu dobe ita la bele takadala masira ita ina aman seida de sira atu kusu kona ba sirnia hanesa talento na be ma jogo ne ita ina aman la bele tambala os ita ma obriga sira rasik ma hakara guni hakara tuir ia jogo talento da jogador nebe ita hagusu bina ama hotu suporta na pati tan oan sira atau halo itani oan sira hodi itani rai dobe indane hodi bahane sana na seluk bele nusa mitana rai dobe ni la bele ne bagusu ina aman sira suporta na pati tan oan talento saida de sira hakara kita suporta na pati ia ida ni hepan piala barak la os makruanet mebe sira fai ia balo ini kolega sira mah ia sira ia bayro ne Sira halo iha klubu U15 tapi ni sempre tuir ni honi ni kolega ida ia ami uma sorine sempre tuir Sira sempre hetang iha primeiro lugar nomos iha U13 iha tang iha bairro na fati ni sira hetang na fati primeiro lugar nos nia batuir nia ba treino iha quintal bot si kasarante nia ne ni ba hetang doni jual satu hotu no piala pot tidak ada ni tahin fatine musira kasarante ma entrega bania kita Benzema ni Inang larang luak ne realsa apelido Benzema laos narang nebe resistu ia certidão mai be narang bolu nebe hahuya ambiente futebol inang prudência haktuir colega no treinador sira hare Benzema nya maneira joga movimento no maneira halai ia campo por jogador internacional Karim Benzema então Husineba ma colega sira começa a bolunia oan ia ambiente futebol no agora ema barak uzanaram Benzema bani oan no dar inam ba oan prestação futebol fo homenagem ba ina aman sira ia Timor-Leste atu apoia oan sira nebe ia talento família tem que apoia orienta no ajuda oan atu desenvolve talento ho responsabilidade. Enquanto diretor ensino básico central EBC sigla português, posto administrativo Laulara, município Eleu, Arecio Castro Soares conta, prestação nebe melhor jogador Benzema reta em evento internacional, laos date e a mobilidade futebol, mas bemos e escola, também escola sempre foi oportunidade Benzema a explorar na fatinha talento e inteligência. Sim, nessa diretor atur bema atur nizeri para nini karakter yang kepas di partisipasi ini dia ia salah dia terus dia mesti aktif dari eksternal ya tidak so kami lawaring ini sempat partisipasi evento sih kami ini talento dulu para atur bela serjen ini talento dia kami di sekolah ini aktivitas ini eksternal ini kami lawaring ini juga dulu bisa kami confirm honi ini nama kata lawaring ini treino ya tenen ha dila nebe marene joga dia tamarne marene ini joga dia depois ya atividade mesmo se igreja nemos ame participa na sami mesti sira ame participa marene joga dia tamarne ame moso karena lawaring kita ni talento kita lebih lusi kita usi kalau mereka lakukan tenen joga dia kami mos fina dapne ni resultado na mesma dia ni lori mai depois ni aman me apresenta ba ami escola mas urguil tama mas que nia usi comunidade ni wan mai be nia mos pela parte ya ita posto ine
pues ni escola é celular. Nós contente essa escola, contente também, nia bazoa ne memang nia putin nia resultado ne memang dia mai tani. Diretor EBC Laulara conta, escola haré diretamente Benzema nia capacidade e futebol, inclui lihusi atividade comunidade no igreja niang. Nune mostra treinador Mr. Kim relata, Benzema hanesan jogador jovem, nebe ia potencial, nia destaca, Benzema nia capacidade ia IQ futebol no técnica, lia fuang Mr. King hatudu kata, Benzema precisa continua treinamento atu nia ia capacidade bela desenvolve makas liutang, nia prestação ia nível internasional. Benzema, ya, Benzema, oke. Dia besar mungkin bisa striker. Dia ada yang IQ dengan teknik bagus. Saya lihat nanti masa depan dia bisa pintar bisa. Korea orang-orang bilang dia pintar sekali. Ya. Saya pikir begitu sama. Nanti dia sudah besar bisa main baik. Ya masa depan Benzema, Benzema terus sini kita yang training di sini. Nanti baik kasih federasi. Tapi mereka umur 17 sampai di sini harus jaganya. Jangan keluar di sini terus. Lebih bagusnya federasi juga harus bersama kerja yang bantu lebih bagus. Kenapa yang federasinya tidak anak-anak latihannya harus baik. Di sininya artinya di sini harus yang permainan jadi baik. Nanti masa depan Timor Leste sepak bolanya harus kualitinya naik. Sekarang begitu tidak bisa juara, tidak bisa menang. Ya harus anak kecil latihannya benar, disiplin kasih benar, baru bisa. Saya pikirnya begitu. Penting masalahnya di sini anak-anaknya oke, koordinasi mau apa-apanya baik, tapi gizinya, fizikalnya no good. Untuk ini sambung makanan baik baru bisa besar-besar. Anak-anak tingginya mungkin kira-kira 10 cm lebih besar. Korea juga yang lalu miskin tidak besar, kecil. Sekarang Asia nomor 1 besarnya. Untuk makanan, saya sudah pernah makanan baik, anak-anak bisa besar. Itu dengan harus yang fokus anak-anak. Timor Leste maju sepak bola maunya, sepak bola maju harus fokus anak-anak. Anak-anak belajar benar, makanan baik, harus begitu. Tidak berapa tahun tidak bisa, saya sudah tahu sistem begitu tidak bisa. Nah di sini kita untungnya ada sports center, ya mereka kumpul sama-sama, mereka trainingnya harus benar sistemnya. Sekarang baru mulai pelan-pelan perbaiki, nanti 2 tahun, yakin 2 tahun bisa baik di sini jalannya. Hukum mau apa-apanya semuanya. Treinador Kim relata, Benzema nia futuro ba carreira futebol niang, tem que continua desenvolver betul jogador profissional, tambah hetang apoio husi entidade futebol sira, nebe labele hetang oportunidade idedeit, no depois para, então processo de desenvolvimento precisa continuar. Mr. Kim foi em fase da disciplina, também talento mescla suficiente, atu sai jogador dia, jogador jovem precisa treino regularmente, respeita treinador,
cumpre regra no continua aprende. Entretanto, história melhor jogador Benzema haturu, hahu sifatin simples, husi ramerlau ai leu, hahu futbal ia idade tinansia to sanulunya larang, continua ia permuka no leisidere, to hetang oportunidade atu desenvolvenya talento ia railiur. Nune jogador Benzema agora dadang tam ona idade tina sanulu racing tolu, continua fahenya tempo di halau treino rotina futbal, escola no servi familia. Treinador Kim hare Benzema ia potensial, inang hare nia hanesang o nebe respeito no dedicado, enquanto diretor escola hare nia hanesang estudante nebe participa diak, mai be futuro Benzema se depende ba processo nebe se mai, disciplina treinamento, educação, nutrição, apoio família, treinador no sistema de desenvolvimento jogador jovem, continuidade do jogador profissional. Reportagem no Vai Magno e no de Jesus Televisão Timor Post.